Iiningwanima yopethimbo lyahugunina ku Ellen G. White. To etelwa esiku kehe ko YouTube ya The Aim Sisters. Ongulonene yohetatu. Omwakwakala aluhe nokukunkilila kombinga yepangulo taliya. Omwakwakala aluhe nokupa aantu ekunkililo kombinga yepangulo taliya. Mboka yena italo moohapu dhopethimbo lyawo naamboka alongitha omaitalo gawo mevuliko lyopangodhi oya kengelela epangulo ndyoka tali gwile kwaamboka inaya itala yo yaana evuliko. Ohapu ya kunowa ilango negumbo lyoye alihe mowato ondamono mungoye uuyuki komesho gandje nowa kwa itala nokwa hupithwa. Etumwalaka olya kuloto thikama zapo pehala maka molwashoka omwataka hanagula po oshilando shika loto kwiitula kohi yegameno lyetumwalaka lyomegulu nokwa hupithwa. Oshowo aalongwa ya Jesus okwali yapewa ekunkililo kombinga yehanagulopo lya Yerusalemu. Mboka yakala nokutala omadhidhiliko geyo notaliya nokuzamo moshilando oya kengelele ehanagulopo. Oshowo ngashingeyi otwa pewa ekunkililo kombinga yegaluko lyomwaa etiyali nehanagulopo tali kagwila kevi. Mboka taya ka pulakena komakunkililo otaya ka hupithwa.